Karbi arat ke doan haca ke kanarui kata London pe Japan cases tiripiatum kacuningri. Assam Minister Nandita Gaurasa hawar ke hat elisi angkang prek jam school along kahumrida. Kidup det arada tumapan Dolamara Cultural Complex along akejoipen ration card kiron pa. Land Compensation Committee atum phirang kiamai kangni. Aprangsi birta kila arado anapan kardom bajirlo kardom non birta than je bangsami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Arkoni phai sirkebarni KCS tiripi atum dipu Karbi people holds taralangsu KCS sai hemalong phirang kiamai kangni. Karbi akhayalong ronga jedu laswang bongpen Karbi hacha ki kanda isilo. Lapen Karbi National Festival pulote hacha ki kana phansi KCS atumpen hokponlo. Lapen KEC atumpen arkoni phai cricket hompen grep ho anta arni hokponlo. Bonda KCS atumpen ke arkoni phai cricket hompen arkoni phai thom kebra isiar ni anki hacha ki kan aruilo pusi hokponlo. Lasila so hacha ki kan arui Karbi arat ke do anta ke talondun pe Japan KCS tiripi atumpen kachuningri. Laso hacha ki kanarui milurle kai dunchot pusitami talondun si akimi athi hacha ki kan pulote laki lukhi lome ason pinak pusi KCS tiripia maipu Chandra Singh Grupen pachinipon. Long isi K aronga je pulotang te hacha ki kan phansi Karbi jutang so mage hokon lo National Karbi National Festival lake hacha ki kan Karbi jatiyo utkhav Asinon nang ke liji cricket home pen si chengpo cricket home pen cricket phone council pen labang so kankil do bon kankil di pon lo an para bangke ni tum Karbi jutang song hin ka matha pon bangke la ar ko jiklo cricket home pen ha thong kebra si an bangke la ka hacha ruilo sila bang so hacha ruilong Karbi jutang song hin pen ka chingwai le pen ka chuningri bangal hello Karbi ke hamphang song do an la pen ke adon tin sitame la bang so hacha ruye bangke katalon ponji bhanji chuningri lo la bangke milur me thek pen chop sita ilitum hacha ruye bangke a choponang po ate hacha pulotang te la bangke Karbi khailong bangke lukhi lome kachurin kachubi labang so karcho katalon aronga jelo asila bang so lukhi lome karcho katalon bangke la ke dhoromala abe politics lam da bangwe ajat adhorom lerim non ajat political party leklam mon ajat hamphang song leklam mon sita ningkan sekpen la hacha aruye bangke itung talon paminangji arong tin arup tin adon tin sita nilitum lason si mang pon lo pachini pon lo hacha rui si don rap mi si humri nang po se hacha rui si pine kethe giding ke phang ke hangi ba eso sa phang ke hangi ba aso sa tum sa me hacha rui si ne pai ne po hem chedam ji pulang so ko pi ma ke cho ke ju namo kisi ke dan la bangke donang po se nilitum dak tiri pi amai pena bangke dak tiri pehin pena bangke non ni phai ker ke thamang si dak ni tum talo langso le methang sa hen long si talon ponji sila bangso ka talon long sa me ka do wena ka chirap na chi to ji phansi me chunu ri pon lo la pen ke Karbi anglong po alam chot kali konan ma Karbi ki do atum ana bangke la bangso hacha ruye bangke ka talon pon re je phan ajo yo milur ki chi kai du nas ta chi kai nang ji ili tum bang thegulong lo bang kali puja ho tong lukhi puja ko le tum milur ki kai duna lo ke chipire hala ta kai duna ne pulu mili pulam da kali sita ili tum ga hacha pulurang te labang ke hako nange plankton ta lukhi lo me kar chwa ronga ji pina lukhi lo me phani li chwa chu pina sila bang so lukhi lo me ke chwa chu bang ke alon bang chi pipon nang ji pulo bang so se ini perang ke me pang da School along ko ansi mehe no kilang cari Japan gunat sa paman ponsi school tinalong ta ka homri dam padupon lo.
Lason si Assam Minister Nandita Gorlosata ar koini phai sirkebarni hawar kehat elisiangkang Jirchang ME School, Udali ME School, Jengrongpi ME School along an kahumridam. School along kahumridam pen mese nang theklong si Minister Nandita Gorlosa penta kiropa jirpon. Lahai School along Assam Minister Nandita Gorlosa, District School Inspector Biren Singh Inti, lapen kapre man pengkedwatum chetongdun. ये 8th स्कूल विजिट है 3 डेज़ का। फर्स्ट हमारा डिफी पे था, कल बुकाजान और आज इस एरिया पे 2 स्कूल हो गया और एक बाकी स्कूल है। गुणोत्सव का द्वारा जितना भी देखना पड़ा है वो सब देख रहा है। ये स्कूल आके देखा है कि इट्स अ वेरी डिसिप्लिन स्कूल और एक दो फॉर द ग्राउंड मेंटेनेंस एंड ऑल, इसके लिए हमने इंस्पेक्टर से भी बात किया है, हेडमास्टर से भी। इन द कमिंग डेज गुणोत्सव द्वारा जब ये विजिट में आया है इट मे डेवलप मोर बेटर। थैंक यू। मैम कार्बियल का जो एलपी है बात में वी हैव स्पोकन विद द सीएम कार्बी ऑटोनॉमस काउंसिल। परसों दिन हम लोग ने बात किया है, उनका इनिशिएटिव है वो इज इन द अंडर प्रोसेस। बहुत जल्दी एलपी एंड एमई स्कूल्स का टीचर्स लोग का जितना भी अंडर प्रोसेस में है वो जल्दी हो जाएगा। आप कैसे देखा है आज जो विजिट किया? ओवरऑल विजिट कई स्कूल्स में डेवलपमेंट और थोड़ा करना है, कई स्कूल्स में डिसिप्लिन नहीं है, कई स्कूल्स में डिसिप्लिन है। तो जिसका डिसिप्लिन नहीं है उसमें हम लोग ने बोला है मे बी दे इन द नियर फ्यूचर ये और अच्छा से करने से ठीक है। और स्कूल्स का अगर देखा तो बच्चे लोग को सभी बच्चों को मौका होना चाहिए ऐसे और आगे जाने के लिए। दैट वी आर ट्राइंग टू Kiduk det arada tuma phan mathasi sorkara tumpen ake joypen ration card asang pipon bomlu. Lason si karbiang longalong kiduk det arada tum anta ration card long et nang jipu ke isia tumpen bor ipongsi ke long dundi atum anaphanta ration card ronpon bomlu. Laswa tengpen ar koini phai sirke parnita lakhain koiratrok Duarbaguri MEC constituency ke parlo Dolamara cultural complex along kiduk det arada tuma phan ration card keron amai pamanpon. Labang solong Dolamara Lems chairman Hundor Phangchopen si mai chephem phupon. Aluhia manpen VDC chairman Sarkoi Rongphar, town chairman Mongol Singh Terang, lapen kaprek man peng kidoatum chetongdun. Parti alam cipu pipin pen kiduk kelak aradatum anaphan ration card keron pon thekapot radatum pen KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Richard Tokbiatum aphan kachuru pajirpon. Card itu makijoy pen ron pon lo atela dak idu kelak aratum tinangan icu gujun lahai awara sai kawe penajok munitum ajak longli phelang kawe sai cuci kitek the jolasona munitum tinangan du kasi Karbenglong Autonomous Council Ejapon bang tim Karbenglong alidar mate Dr. Tuliram Ronghang CM sir alang leki matha ponateng idu kelak aratum ration card long et nangji pula bang solam pen joksi ini Karbenglong adang tokanu long anta la ration card pali ponlo asila sonsi dak nilitum Duarbaguri long sitame Karbenglong Autonomous Council EM mate local MEC Sir Richard Tokbi alang lita la solong alang lita penangan RD nang pidunsi alang lipen kabor ipen ajoksi dak Duarbagurita kyong dung mani tumhan nilitum ration card pini pipon long lo ration card ke non ke penangan ali du athela dak number 1 mangke litum magale sang kijoy pen long po inut long pen lin pho long po bang keblota lin pho keb juration amunira hisabateng pense akijoy long po tapi second bangke la ration card dulu pulotong te non urunodoita longpon po ache urunodoy non akimi ke kipi ponje bangke lake urunodoy ration card awete urunodoy pipon pe ate ko pipon ma ke damtang urunodoy pipon lo dak bangke BPL mane kidu kelak tum ang thek thang dawe delo la penjok se ke plang dum urunodoy te anarelo la suppose non ke serang ration card ke pi mane lake BPL lo asin la suppose na ration card kumama kidu la tum hansi non urunodoy ta pipon po tapen ito mangdenga mangke la ration card along se kecilang awar saifan Ayushman Bharat card puisia card do
la sokar tami dak pen silong pon po atela ningkan silong lak polong ji la sila solak po Ayushman Bharat card abang so resort card ta akarta mane ration card dulu pulong te dak se include dat po la sila son taksi ration card dulu pulong te pinangan usumar admission da pinangan ini son abar sailong pen du la so ration card pen he la hai lu kijoy pen la ke ni tung sekai sita hang kon pelo la pota ni tung so tanglaw lo itu non tanglap lo non nilitum don air office pen nilitum an po an ke nilitum la within January ang bong nilitum ron pala po Ar koini phai sir kebarni land compensation committee atumpen philangpi agriculture from ibialong anerlo pod phai kreisia por phirangkia mai kangni tobar kasela malong ratatum longli kidunwek lapen APDCL along punon longli anam kacilong dundi mati compensation kelong dundi pu alam ki penang an dulu lason si dongka mukam pen khironi lapen dayamu kanathu non highway tobar kaselam jialong laso hawar aradatum kisung kipu dunjok plot japhan kacerap kacitu dunjaphan land compensation committee kedamtang arni dengja hotel alongsi sengpon lopusi phirangki amaya longpen pachinipon hello je kedamtang nilitum APDCL along punoy ba APGCL lapen National Highway Authority of India la four laning atuar lo usitame nilitum theklong lo je apata chorbek tu mabangke hola tume compensation chelong le lapen ha konane nane iam bena purial ta nane SK purial ta nane mondola purial tumsi plan satiti lasi laso demo lo mabangke nilitum bangke laban kunung pede nitum kroyone lage transparency ba manji ponma longle hem ku alam tum kan hokbek tum hola so na hokbek tum bangke la tum bangke kupima kelong nanji usitame la tum si chelong na pu la pemon nilitum kachuni ngrigang tum bangke la pulon jirata long thempia dor ko paanma ba longlia dor ko paanma usitame kladak waisap pen non ratum han pachininan po pipolma mo bangke chonro chonjam po ha kipinai compensation ko paanma jirat bangke pipe po ha kaprek tum bang chupang lim po dan nilitum theklong lo kedamtang parokwa manja wae dimapur kedam tuar lo usitame hodak bangke kichu ko panglim bang sunilitum theklong lo lasi lapu bangke chokche tapen chua samala da theklong lo ahok pet lokle hem putum bangke latum bangke thang chelong le nane dharna ki donam ta ho nane ka protest na som bangke daga bangke nilitum along bangke la bangke kunu poide nitum proyone lo nilitum ahok pet bangke National Highway 627 la bangke chu haranga jaw pen nilian usi pandak ya sitame afi Karbi Longri autonomous council latum bang pandak thulo la bangke kheroni pen kona men ko amsoy pen kheroni am sikok po lasi hula daga bangke mo ko sormom ne connecting hok pet beneficiaries tum jongsi latum chelong leder angko nilitum kupima kacingki donateng pen iltum angko nane bang kona pen kewan tum nak jog dum ore dan dak hindrance do ore lapen bine khamke do ore tu bang non nilitum kewan ji harangke kang ni husi lapang yang ko nang thanang pachiniti thuipo la sija semer pen pinikan ni bang lalo je ilitum dagla committee ke form aso committee formation salo bangsi nilitum kadok kawe Karbi Long West Karbi Long arat kumhan pacet tagi pusi nali kadok kawe tuman hango lasi modolan ke bangjia ni bote ansuse nali tumhan kola pusi cetan cimumpo nali tumhan cefapo lasi pinia bangke nililam dan nilitum committee hen ben kadok kawe tumhan kardom pajeriksi nilitum alam nilitum lapaan si thiet ben pajurik koklo asi kadok kawe hanta kardom Pinia Abirta lansi kang tonlo kardom